Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Aha ni ku Ibendera TV. Njye nitwa Anaclet Ntirushwa. Mu karere ka Nyaruguru, gitifu w'akagari yamaze kwandikira ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo, ararega ubuyobozi bw'akarere kumwirukana mu byo yavuze ko binyuranyije n'amategeko. Naho mu karere ka Musanze, wari wafungishijwe ku byo yise akagambane yarekuwe. Turabibutsa kandi kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Uyu munsi ni ku munsi w'intwari, tubifurije kugira umunsi mwiza, mukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako ibitekerezo byanyu tubyakirana yombi. Ikaze kuri mwese. Ibaruwa ya Mbonizana Martin, wari gitifu w'akagari, urega ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru kumwirukana binyuranyije n'amategeko, akanasaba indishyi y'akababaro ya miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Yamaze kwandikirwa ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Icyakora nubwo Mbonizana avuga ko yirukanwe atabanje kugawa, kwihanangirizwa, guhagarikirwa umushahara cyangwa ngo asabwe ibisobanuro hanyuma nawe ahabwe igihe cyo kwisobanura, ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko ibi byose nubwo hari ibyo bakoze bitari ngombwa, igihe umukozi yakatiwe n'inkiko igifungo kirenze amezi 6 nk'uko byagendekeye Mbonizana Martin, wari gitifu w'akagari. Mbonizana yivugira ko yatangiye akazi k'ubunyamabanga nshingwabikorwa bw'akagari muri Mutarama 2023. Ku itariki ya 5 Nzeri 2023 nibwo yahawe ibaruwa imwemerera akazi bitari by'agateganyo, hanyuma mu mpera z'ukwezi aza gufungwa. Uyu Mbonizana agira ati, nafunzwe kuwa 25 Nzeri kuri raporo itanzwe n'umurenge bavuga ko nitwaye nabi, ni ukuvuga mu mwaka ushize w'2023. Uyu agakomeza avuga ati, byari kubw'uko ngo nahaye umuturage utishoboye inyandiko yo kubaka kandi ntabyemerewe. Icyo gihe nta n'uwigeze ansaba ibisobanuro. Uyu akomeza agira ati, ikindi nari umukozi ugitangira akazi, nta mahugurwa nahawe ngo ndamenya ngo ese ibijyanye n'akazi bigenda gute. Bagombaga kumpamagara bakansobanurira amategeko y'uko ibyo byangombwa bitangwa. Akomeza avuga kandi ko kuba yarafashwe agafungwa hashingiwe ku cyemezo cy'umurenge bitari bikwiye, kuko akarere ngo ariko mukoresha basinyanye amasezerano. Aha agira ati, banavuga ko uwo nemereye kubaka namwemereye ahatemewe, nyamara igishushanyo mbonera ntabwo kiremezwa ngo ube wamenya ngo aha harabujijwe cyangwa ntihabujijwe. Nta raporo bari barampaye igaragaza ibyanya bikomye n'ibidakomye. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Emmanuel Murwanashyaka kuri iki kibazo avuga ko Mbonizana atirukanwe binyuranyije n'amategeko. Agira ati, ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko tariki 22 Ugushyingo mu mwaka w'2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe
rwamuhamije ibyaha yari yakoze mu kazi maze rumuhanisha igifungo cy'imyaka 5 gisubitswe mu gihe cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 12. Uyu muyobozi anasobanura ko mu kumusezerera batarinze kunyura mu zindi nzira babishingiye ku biteganywa n'iteka rya perezida nimero 021 agakoni 01 ryo kuwa 24 Gashyantare 2021 rigena imyitwarire mbonezamurimo ku bakozi ba leta mu ngingo yaryo ya 33 igika cya 2 rivuga ko umukozi wa leta wakatiwe mu rubanza rwabaye ndakuka igifungo kiri munsi y'amezi 6 asubizwa mu kazi iyo igifungo kirangiye, keretse ngo iyo uburyozwe bw'ikosa ry'akazi bwagaragaje ko uwo mukozi agomba kwirukanwa ku kazi. Uyu muyobozi asoza avuga ko iyo igifungo kingana cyangwa kirenga amezi 6 umukozi yirukanwa mu kazi ko mu butegetsi bwa leta, kandi ngo gufata icyo cyemezo ntibisaba kunyura mu nzira zo gukurikirana umukozi wa leta wakoze amakosa yo mu rwego rw'akazi. Naho ku bijyanye n'amakosa mbonezana yarezwe akayahamywa akanayahanirwa harimo ngo kwaka amafaranga ku buryo budakwiye cyangwa kwaka arenze ateganyijwe kugira ngo ahe abaturage serivisi bagenewe no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibeho avuga kuri uyu mukozi, avuga ko yahamijwe ruswa mu myubakire muri Girinka no mu ndangamuntu, kandi ko hari abaturage bagiye bamuha amafaranga ya mitiweli ubwisungane mu kwivuza ntayajyane aho yagombaga kuyajyana. Uyu wari gitifu akaba yaregeye intara y'Amajyepfo iyobowe na Kayitesi Alice, hakaba hategerejwe igisubizo azahabwa kuri iki kibazo yamaze kugaragariza intara, avuga ko yirukanwe binyuranyije n'amategeko ndetse akaba asaba indishyi zingana na miliyoni 900. Ku rundi ruhande mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, Manishimwe Aline wari wafungishijwe na muramukazi we nyuma y'iminsi mike amuteguje ko azabyarira muri gereza yarekuwe. Uyu akaba yarafunzwe atwite. Umugabo we rero akaba arimo gushimira RIB yamaze kurenganura umugore we. Ku wa mbere tariki 30 Mutarama muri uyu mwaka 2024 nibwo Manishimwe yari yahamagajwe kuri sitasiyo ya RIB ya Muhoza mu karere ka Musanze. Akihagera umugenzacyaha witwa Niwemugeni Jacqueline ahita amufunga. Umugabo we witwa Fred Masengesho yavugaga ko gufunga umugore we byihishwe inyuma na muramukazi we witwa Twizere Gloriose wari wamugeretseho icyaha cyo kumwiba dinamo y'imashini isya, nyamara nta kimenyetso kigaragaza ko ari we wayitwaye. Masengesho yari yabwiye Bwiza dukesha iyi nkuru ko mbere yuko umugore we afungwa, Twizere yari yarahigiye ko ngo azabyarira muri gereza, ahanini bitewe n'uko ngo uwo mugore yitwaza ko aziranye n'abantu bo muri RIB.
kuri ubu Manishimwe Aline yamaze kurekurwa nk'uko Masengesho Fred yabitangaje. Ni nyuma yo gusanga ibyo ngo yaregwaga nta shingiro bifite. Masengesho yavuze ko ashimira abakozi ba RIB sitasiyo ya Muhoza kubw'ubushishozi n'ubunyamwuga bakemuranye ikibazo cy'umugore we nyuma yo gusanga umugore we arengana bagahitamo kumurekura. Aha yongeyeho agira ati ndanashimira abantu bose bamfashije, abankoreye ubuvugizi kugira ngo iki kibazo kibe cyakemutse. Ngayo nguko ni mu nkuru zinyuranye zigenda zikomoza cyangwa se zigaruka ku buzima bw'abaturage tuba twahisemo kugenda tubagezaho. Njye nitwa na Cretin Rushwa, aha ni ku Ibendera TV. Nongera kubibutsa ko ari kaze, nabasaba gukora like, share na subscribe mu nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Mbifurije rero gukomeza kugubwa neza, mugire ibihe byiza.